Maya pa abak pong pasibayo kaya kayungan ing solemnidad ning tamaytas na banwa ning Ginoo. Pakiabeta laking banalamisa ring kapasalamatan daring makatuki, Legion of Mary, Virgilio Marinas, Leodensia Badoy, Elmer and Anita Cura, Sean Kyle Flores, Mr. and Mrs. Temi and Tita Lansangan, Jimmy Abilar, Maria Cristina Torio. Para king kapasalamatan king Aldoning kayang kay Baitan, Diana Lynn Tubiera Castro, para king ligtas sa pamaglakbe ng Jimmy Abilar, Maria Cristina Torio. Para king malagwang kapaldanan ng Maylin Magtoto Anunsasyon. Para king kaladwada ring makatuki, Narciso Badoy, Rosita Marinas, Nika Dumlao Makabanti, Michael Padua Robas, Teresa Arenas, Malaya Case Isen Masonggong, Ferdinand Pagubal Aguilar, Daisy Razon Di Mabuyo, Lorna Pingol, at ding sablang kaladwa king purgatorio. Talakad tamo po at makyabing ikanta, ing dalita pamuklat.
balayan mo papamungan, balayan at alatuki, balayan na mituburan, balayan na inaus mo, balayan na iniwi mo, balayan mo, O Ginoo, ang kapayapaan. Wala kayong pangipin. Ano naman pangipin? Wala akong pangipin. Kinlagyuning igpam, poing anak, ang poing banal na Espiritu, Amen. king ginuman natiliya kay kayo. At kaya ko, ang timurin. Aldo nga iti, yapi niya solemnidad, ning pamaytas na banwa, ning ginutang Yesu Kristo, kay bat ng sinubling mebie, may natiliyang 40 aldo, kaya be na rin kayang apostol, at kay bat, iya tirwana nala, tungkol king kayarianing Diyos. Bangkanita, ilang misundo, king pangamalita, ning may pabalita, ning kaligtasan. Kaniting misa, si siyantaring kasalanan tamo, lalong lala, kitang pinandit, na itamo, etamo, sinundo, ing pamalita, king maya pabalita, ning kaligtasan, ay utos na kay katamo ning Ginoo. Batang maging karapat dapat, magmasusi kaniting banal ay Eucharistia. Ginoong Yesus, mabibiye ka, king ligaya, ningigpa, meto nga ligayang tuneping, mga intulit keka, ing sablang kapurian keka, o Ginoo, Ginoo pakalulu. Ginoo, pakalulo. Yesu Kristo, kaya kaming biya at ligaya, iparalami kaya kaming espiritu mo, ing sablang kapurian keka, o Ginoo, Kristo pakalulu. Kristo, Ginoong pakalulo. Yesus, amig, balik ka, king gagampanan dering sabla mong kapanayan, ing sablang kapurian kaya o Ginoo. Ginoo pakalulu. Ginoo, pakalulo. Lulwa na katamo, king pangapatawad na rin kasalanan tamo, idala na katangan sana, king biye alanganga. Amen. Amen. Ligaya king Diyos, ligaya king Diyos, ligaya king Diyos, king mata sa banwa. Ligaya king Diyos, ligaya king Diyos, ligaya king Diyos, king matas abanwa, kapayapaan karing taong kayang kaluguran, pupuryan da kaparangalan, da kapaligayan, da kasasamban, da ka, pupuryan da kaparangalan, da kapaligayan, da kasasamban, da ka. Yapan karing tao. Pupuryan da kaparangalan, da kapaligayan, da kasasamban, da ka. Pupuryan da kaparangalan, da kapaligayan, da kasasamban, da ka. Ligaya king Diyos, ligaya king Diyos, ligaya king Diyos, king mata sa banwa. Ligaya king Diyos, ligaya king Diyos, ligaya king Diyos, king mata sa banwa. Manalangin tamo. O ikpaming at subanwa, ding kaisipan mi, bisa jala para king panyatang ning kikang kayarian, inyang delame i Kristo, king naayabot ning kikaming panimanman, pangketa pagdulapan miya, ing kayang ligaya,
mananasaning atok yan miya, nung nuya, manimuna, at atoklasan mi ingkayang kapanaligan, king kayang ligaya, uling ginumiya, manggaman king alanganga. Amen. Amen. Ing liturhiya ning amano. Pamamasang ibat king libruning dapat daring apostol. King minunang librong sinulat ko o Teopilo, selese ko ing sablang depat na, ampon intiro ng Jesus, ibat king kamumulan, angga king Aldo amitas siya banwa. Bayo ya mitas banwa, milakwan yang panabilin king kapamilataning banal ay espiritu linang antimong kayang apostol. Kilob daring 40 aldo, kay batming kamatayana, maralasyang pepakit karela, king niyayaliwang paralan, karaniwan antimong patutu, king ya mabyeya. Ikit be at akasabi na lang ng Diyos, at inyang makatipon la, nga nang minye panabilin karela. Kayo mama ko Jerusalem, nune panayan ye karin ingkalam ape nga kuning igpa, aasabi ko na kaya kayo. Meminyag ya iwan king kapamilataning danum, dapat ikayo, binang lambat, ibat king aldoyti, mga binyag kayo, king banal ay espiritu. Kaya bere i Jesus kanitang mitipon laring apostol, at kitang dakeya. Ginu, ibalik mo niya kanyan king Israel ing kayarian, pekibat ng Jesus karela. Ing kayo payanang igpako, yaing mitutuldo karing panahon at karing aldo. At mga intulid ke kayo, ing pakibalwan pa nung kapilan ladatang. Mikatmon kayong upaya, potang datang ne ke kayo ing banal ay espiritu, at ikayo ding maging saksiko king Jerusalem, king kabilugan a Judea at Samaria, at anggana karing sikoti ning yato. Kay ba't nang asabi ti, mita siya banwa kabang makalawe lakeya, at ing biga mi panpane king panimanmanda. Makalawe na pabanwa kabang paita siya, inyang biglalang linto king arapanda, ding adwa kataong makaimalan maputi. Lalaking tao Galilea, ngara karela. Bakit pakatalakad kayo keti at makatalanga banwa? I Jesus ikit yung mitas banwa king arapan yu, datang yang pasibayo, nung makanano yang ikit mitas banwa. Ing amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Ing pakibat tamo po, papanik king Diyos, king trono na, busal ning masayang kulisak, at tiyup ting trompeta. Papanikya, ing Diyos, king trono na, busal ning masayang kulisak at tiyup ning trompeta. Ikong sablang tao, magpagkayo king mitmong tula, king Diyos, kulisak kayo. Uling ingginong kakatas-katasan, sukat yang pitakutan, king mabilog ayato, yaing aring sakdal, tegulan. Papanikya, ing Diyos, king trono na, busal ning masayang kulisak at tiyup ding trompeta. Papanik kay Diyos, king trono na, busal ding masayang kulisak, at tiyup ding trompeta. Magkanta kayong kapurian, king Diyos, dalitanan niya yung kapurian, ing ari. Papanikya, ing Diyos, king trono na, busal ning masayang kulisak at tiyup ding trompeta.
Uling in Diyos, siya ing ari, ing mabilog ayato. Kaya dalit kayong kapuryan. Mangari ing Diyos, karing sablang tao. Makaluklukya, king sagradong trono na. Papanikya ing Diyos king trono na, busal ning masayang kulisak at tiyup ding trumpeta. Pamamasang ibat, king sulat ng San Pablo karing tao Efeso. Adwan ko king Diyos, ning ginutamong Heso Kristo, ing marangal a ipa, king ipagkalob ni sa kaya kayo, ing espiritong babya kabyasnan kaya kayo, at pakilala king Diyos bang lubusyeng abalo. Ipanalangin ko king aslaga na lasanan ning Diyos, din kaya kayong kaisipan, bang abaluyo ing kapanayan a kaya kayong kayaos. Nung nu anti karakal at degulan ing pengako ng ibe karing banal at ing alang-angga ning kayupayan kaya katamong manalig kayo. Ing kayupayan na iti, yan naman ing pepasublime kang Kristo at melukluk kaya king banwo. King dane wananing Diyos, inya at chula lalam ning kayupayan Kristo ing sablang pamanyako, kapanibalan, kayupayan at pamamuntukan. May gitya upaya ing lagyo na karing sablang lagyo. Emo king panahon na iti, nune king pay intugulan man. Pepailalam ning Diyos king kayupayan ng Kristo ing sablang bage at ya ing binili ng pekabuntok ning iglesia. At ing iglesia, ya ing katawan ng Kristo, ya ing kasasakdalan na nitang mesakdal king sablang bage, no karin paman. Ing amano ning Ginu. Salamat king Diyos, talakad tamo puban parangalan ing mayap a balita. Haleluya, haleluya. Munta kayo at ituruya karing sablang tao ing kakong ebanghelyo. Kaya beyo ko kapilan man ang gaman king kapupusan ning panahon. Haleluya. King Ginoo manatili kay kayo. At kaya ka, Antimori, Pamasa king maya pabalita agpangkang San Lucas. ligaya kaya ka, O Ginoo. Jesus nga nakareng 10 metong, anti kanini ing makasulat. Kailangan yung damalang kasakitan ing Kristo at subliyang niye king katlungaldo. At ing lagyuna, king pamanisi at kapatawaran daring kasalanan sukat ni panaral, karing sablang bansa. Magmula kay Jerusalem, ikayong testigo karing sablang bagi. Eyo kalingwan ing ako mismo, itubod kay kayo itang penga ko ng ikpako. Inya, eko, mama ko,
king syudad hanggang EU tanggapan ing upayang iba't banwa kay batiki nong Jesus king wal ning syudad karas na king Betanya tinasnoring gamat na at benendisyonan nala. Kabang bebendisyonan nala, likwa nala at mita siya banwa. Simbande at mi balik la Jerusalem, king mitmong tula at ing pamag alalang patugot pupunta king templo, pupuri at pasalamat king Diyos. Ing maya pabalita ning kaya katamong kaligtasan. Kapurian kaya ka, O Kristo. Maya payabak po kaya kayungan. Maya payabak. At itamo po ngayon ni pagselebran tayo ing solemnidad na ning pamaytas na banwa ning ginutang Yesu Kristo. Banwa. Ikayo po at tina kayong karnasan banwa. O tina kayong karnasan impyerno. Ne? Siguro ko tangyo ka na ako, yapin itang among. O kotang mo nung atina keng karnasan banwa kabang ike pamete. Baliyo po, ing banwa iti metong yang karnasan. Aga nakake po itang kanakong kakaluguran na pari, naya at neking katako, mahilig ya pong mamangan. Pota pong iya, manakit siyang dakal apamangan, ampong manyaman apamangan, potang mangan niya, tabori na yung pamangan, ing parating sabyana, wow, heaven! Nga. So, impong banwa kaya, iti, yapin niya ing pamangan. O kaya, yapin po itang impong banwa, potang akit may itang kekang kras. At potang akit may itang kras mo, gagaliga tsuka. At kanita, ika, panandaman mong makabanwa ka. O kaya po, nengkay, pota pong kompleto la ring pamilya mo, na malwat na kong emiyabe-yabe. At kanita, potang mipapagistorya kayo, at nako king kasaya, at kanita makabanwa ka. O kaya po, pota pong ikit mengke kang mumuna nga po, mibait siya. At kanita sabihan mo, ay kalaguni nga po ko, kalupa ko rengke yang pilik mata. Kabang deng pilik mata mo, inuman tutu, force alases lamo. Kaya nung lalawin tamo po, impong banwa, iti eya mo po kabud lugar. Eya mo po iti metong yang lugar at syuka rin king outer space. O kaya iti at syuka rin, ne? King biga ning banwa. Eya po makanyan ing banwa. Lune ing banwa, iti metong yang ausan tamong state of being. Nano yung nang sabyan ng state of being? Yung nang sabyan niti, yapin nitang araranasan me ing Diyos king biemo at iti karanasan yang face to face with God. Ikayo po aranasan niya pa yung banwa king biyo. Oranasan niya pa ing Diyos king biyo. Ne? Ngayon pong aldo nga iti, tamo pagselebran tayo, impong solemnidad ning pamaytas na banwa ning ginutang Yesu Kristo. At itiyapin po yung kakatang sambitlan po atang pangadi tayong kredo. Makanano tayo kasing pangadi yung kredo. At ya, may balik ya naman karing king banwa. Makaluklok king dane ng wanan ning pa. Bayang mukum, king banwa, at king yato. Kaya itamo kapanwalan tayo, ining banwa nga iti, at itamo sambitla tayo, nempong itamo pa nga di tayo ing kredo. Kaya po, nung pong impong banwa, apo lugar, iti metong yang karnasan, makanano tayo nga rananasan, ing banwa king bietamo. Mumuna po, aranasan tayo ing banwa, king bietamo, nung itamo, balutamo, ukarin tame ni batan. Ukarin ko po me ni batan.
tingatsa ng mayo. Waring ko meni batan. O king sapang bato. Kanino ta talaga meni batan? Naitamo, meni batan tamo king Diyos. Megawa tamo king kayang itsura ampong wangis. Lo nyo na rin kasiping yo nung lupa lang Diyos. O lupa lang kasalanan. Itapi nga kalingwan tamo. Naitamo atin tamong image of God. At naning image of God ay ti, aliwa mo po kitang physical aspect. No kitang ausan tamong qualities of God. Kitang pamanugaling Diyos. At nala rin pamanugaling Diyos, pamanugaling malugod, pamanugaling o mapaglunos, pamanugaling mapamatawad, pamanugaling maganaka. Kaya po tanga kakit depo iting ugaling ay iti, akakit depo in Diyos, kaya katamo. O palageyo, impong ugaling maindredos, iti ugali ang Diyos. O kaya itang ugaling mapanagkas, o kaya itang ugaling malaram. Kaya po ugaling Diyos deti. Nune, itangan, at intangan pong penibatan, at siyapin niya iti ing Diyos. Kaya po itamo, aranasan tayong Diyos king bietamo, nung itamo mismo, akit da ke katamo, ing ke katamong ugaling Diyos. Kadwa po, impong banwa, yapin niya po ing ke katamong pamibiyebye. Ninong bisang miras banwa, pakitas ng gamat. Tasyo ng gamat siyo. Kaya pong ibisang magtas, panalangin ko, manabukungan sa aking impyernos. Kaya po, impong banwa, iti po, metong yang pamibiyebye. Kaya po yung banwa, iti po, daranasan tane ketiking yato. Kaya tintang sabihan, the kingdom of God is here and now. Kasi, nanon kaya katang training ground. Para king banwa. Ingyato yung kaya katamong training ground. For example, nung pong mag-aral kang nurses, uka rin yung training ground mo. Hospital. Nung mag-aral kang arkitekto, uka rin yung training ground mo. King opisina ng arkitekto, uka rin niya mag-drawing. O kaya, nung bisa kang maging inyero, ukaning kaya kang training ground, potang saup-saup na kang manalakad, o building. Kaya, nung itamo po, agagawa tala rin at balo tala rin ang kaya katamong training ground, nung bisa tamong miras banwa, itrain tane ing sarili tamo, keti paking yato. At nano makanalo tayang itrain ing sarili tamo ketiking yato, potang ita mo mismo, mamanugali tana, ketang kautusa ng Diyos kaya katamo. Kaya nung lalawin tala po rin kakatang pamamasa, anya pong ingino, lalong lanaking mumunang pamamasa, na mitas siya banwa, ring apostol na pakatalangala, at ito nga duwang lalaki na ginulisak la, yan ako mula-mula lakin. Bitas na ibanwa yung gino, ikayo mismo nga na, ipakit siyo, ing pamibibye Diyos, kaya tiking yato. At katlo, impong banwa yung kaya katang parasan, ining kaya katamong goal. Naning goal yung king biyeyo. Minsan den goal sa aking biyeta mo, peta mong makayatong kapag nasan itang mayari laring anak mo king pamag-aral, mi ka masanting kang obra, mi ka successful kang business. Pero, ita kaya, go taya naman ing banwa. Kaya po ing banwa, pining kaya katamong ultimate goal. Nya po yung ginupe, paita siya manwa, bang kanita iturune kaya katamo,
ing papunta banwa. At naning kaya katang papuntang banwa. O, siguro may kadyapining pamanyim bata mo. Papansinan ko po rin tao keti, kimpong sapang bato, lempong Domingo, mas nakalaring tao king palengke. Kesa aking pisamban. Toto'y tali. Totoo. O, kaya nang kaya makalungkot ne, deng tawing gold ay apinitang pamangan papunta king karelang atyan. Aliway tang pamangan papunta king banwa. Yapin niya ing Eucharistia. Kaya po, ining makalungkot ne, hanaping San Pablo kaya katamo, ing kaya katamong tune syudad, aliwayng yatong iti, nune ing tune tang syudad, yapin ing banwa. Na dapat tamong puntalan. Hanapin pong San Agustin, nga na, our heart is made for you, O God. My heart is restless until it rests in you, my God. Deng puso mi, deng biemi, iti, meni batan lake ka o Gino. Eke miraton, hanggang emiyakiting karatunan, may keka o Diyos. Ulingin kaya katamong, ulingin banwa, yung kaya katamong ultimate goal, yung kaya katamong ultimate destiny. Kaya po, nung punging banwa, iti eya po lugar, eya po iti akit king outer space, no na yung banwa, at ineking puso tamo. Bakit nga nang sinabi kay katamo, ning kay katamong kadwang pamamasa, king sulat ng San Pablo, o kareng tao Epeso, nga na, ing marangalig pa, king ipagkalob ni kay kayo ng Espiritu babiya kabiasnan, kay kayo at papakilala king Diyos, bang lubos yung abalo, nung nano ing kapanayan yu king Diyos. Kaya sana, itamo po, naning banwa, metong yung karanasan. Iti, metong yung karanasan, noong karintamo menibatan, iti, metong yung karanasan, noong makananotang bibibiyay kay tiking yato, at iti meto yung karanasan na kaya katamong parasan. At kanita, itamo, akam tantaya, ing tunay banwa, emo ka rin king banwa, nune, kay tiking yato, pamunaman. Ipasyag tayo ngayon kay katang kasalpantayanan, itangan po, sasalpantaya Sasalpantaya po king Diyos, ipang mayupayang tutu, linalang king banwat yato, at kang Kristo ang anak ng bugto nga ginuta mo. Pengagliking upaya ng banalay Espiritu, mibayit kang Santa Mariang Birhen, linasalalam ng upayang Poncio Pilato, mipako king krus, mete at mikutkut, tinipaya ka ring mete, king katlong aldos, sinubliyang mebye, pepayta siya banwo makalukluk wananing Diyos, sigpang mayupayang tutu. Iba't ka rin magbalik yan naman keti, ban mo kung ka ring mabiyempong menga mate. Sasalpantaya ko king banalay Espiritu, king Santa Iglesia Katolika, king pamisamakding santo, king pangapatawad na ring kasalanan, king pangasublidang miering mete, at king bie alananggo. Amen. Ing ginutang Kristo mabibiyay ngayon king ligaynig pa, dapat balota mo atin niyang kamalayan, king kakatang pamangailangan at malyari na katang damayan, antimo ng makanano yang midake, king makataong kabyasnan, at ngatang manalangin, Ginoo itubod me kay kaming Espiritu mo. Ginoo, itubod me kaya kami ing Espiritu mo. Ginoo, kapamilatan ng kaya kang Espiritu ng tetagan, agyagan me yung Papa at yung kaya kaming Obispo, at yung kapilugan na balayan ng Diyos,
ing umiyak king talan ng pamagbayo, alang takot, at manalig king paintungon. Inyang aming manalangin. Ginoo, itubod may kaya kami ing espiritu mo. Ginoo, patubayan at pakilusan mo kami kapamilatan ng tiyak ang banal na espiritu. Bang yabe-yabe kami at pangkingkiyak ang ebanghelyo. Anting masayang balita ng lugod, katuliran at kapayapan. Inyang aming mga nalangin. Ginoo, itubod may kaya kami ing espiritu mo. Ginoo, ibuklat mo kami kingkiyak ang espiritu. Gawan mo king meto nga puso at kaladwa. Pang miyabe-yabe, italakad miya ing metong akomunidad at daptan para king metong at metong. Itang depatan mo para kaya kami. Inyang aming manalangin. Ginoo, itubod may kaya kami ing espiritu mo. Ginoo, itugtog mo kaya ang espiritu kaning pamundok ting bansa. Gawin ng taong ating matampang panlalawe. Bangding tao ilang maging manimuna ng masabal at makalalang ng kapaligiran. Amit mo king tangal at katimawan. Anong nuna yung tao apasulong da yung karel ng kagiwan. Inyang aming manalangin. Ginoo, itubod may kaya kami ing espiritu mo. Ginoo, ibigay mo kaya kami kaya ang espiritu, king lunos at pakalulu. Pang igalang mi sa blangpe, asaw pan ting kapatad mi nga tsuking pamangailangan. Abayan pa mi o Ginoo, pang abayan nila at makipagbalik ting panalangin da kimpiye. Inyang aming manalangin. Ginoo, itubod may kaya kami ing espiritu mo. Ngini po at wantamo sa nilitang kapagnasan. O Ginoong Yesukristo, ing sablang ligaya, bibibi ka rin king banwa at kay tiking yatu. Mamatay ka kaya kami ngini, kapamilatan ng Espiritu mo. At mamamali ka kaya kami, kapamilatan ng Espiritu mo. Bangi kami ring maging amano at pangatyo mo kay tiking yatu. Ngini manggaman king alanganga. Amen. Ing liturhiya ning Eucharistia. Purihin Diyos, may tasikluban kaya ang kaya pan pa rin may gawain kinamin. Purihin Diyos.
Manalangin kayo kapatad, ng kakatamang daon matanggap ya, arapaning Diyos, sigpang lubos mayupaya. Tanggapan sana ning Ginoo iting daon karinggamat mo, king ikapuri at ikaligaya ning kayang lagyo, king kaya katamong ikasaplala at ning mabilog ng Santa Iglesia. O Ginoo, tanggapan mo reting kaya kami ngayon at ngining pagmasusyan mi ing pamaitas na banwang Kristo ang kayang anak, mananasanang din kayang kalam sa upana kaming mitas kaya abena, karing tula ning banwa, anong luka mabibiyat magari, manggamang kingalanganga. Amen. Ginoo man tabi kaya kayo, At kaya ka, Antimore, tasulareng puso yu, makayat nga no, King Ginoo. pasalamatan tayong Diyos sa ginuta mo. Iti karapat-dapat at matuli. Dapat at matuli ding pasalamatan na kang paratit numan karino ikpatyo sa langanga at lubos mayupaya. Ya ing kordero amialako king kasalanan ning yato anyang king kayang kamatayin siningtang na kay kaming kamatayin king pamanyubli ng mebe linarin at binalik king kay kaming biye. Ulinita kambering sa blangkoro ring angeles karing king banwa alang tuknang at ngaming pupuri. Ikapining banalo, ikpa, ikay panibataning sablang kabanalan, ulinita pagparalampumi, impapagbanalan mo lareting aing tingambuning espiritu mo, bang para kaya kami magawalang katawan at daya ng ginuming Yesu Kristo. Bayami daon kusang loob king pamaylas at kamatayan king waning tinape, pe pasalamat siya keka, piraso ne binyene kareng kayang disipulos at ngana, panagiti kayong anat kananye, iting ka na akong katawan, ami daon para kay kayo. Makanyan mo naman kay matingapunan, kingwaning kalis at pasabayang pepasalamat kaya ka, binyeneng kalis ka rin kayang disipulos at ngana, panagiti kayong anat minum ko kaniti, ting kalis yung kanakundaya, ting daya ning bayo talang hanggang tipan, amibubo para kaya kayo at para ka rin sablang tao, bangkit ami patawaran na rin kasalanan, daptan nyo'y bilang kapigaga nakakanako. Misteryo ng kasalpantayanan. Amanyubling mie, kinabos mo kami. Ika'y tala pagligtas, ika'y pagligtas, ika'y tala pagligtas, ingyato. Yagini ka na kami, ikpaing kamatay na pamanyubli ng may bining anak mo, darami ay kaya ka, iting tinapi ning biyang po yung kalis yung kaligtasan, laiming pasalamatan kaya ka, ipapalirian mo kaming matampang talakadarapan mo, bang sumuyo kaya ka, papagkumabaming pagamuha mo, ni kami nga sana may sulo-sulo, king katawan na dayang Kristo, tipuna na kami anting metong ning banalay espiritu. Kanakan may pa, isang iglesia makalagaan at king meto, iato bang miganap ya king lugod, kambe ng
Leo na kaya kaming Papa, Iperentino, yung kaya kaming Obispo, de sa Blang Pari ang pong Diakono. Kanakan mula naman din kapatid ming pepainaon at maninay subling mayang pore sa Blang miyango na biye, tanggapan mo sana king maligay mong harapan. Pakaluluan mo kami ngan, tao mo kami ngang karapat dapat magkamit king belang ang gabang kayabe ng Maria yung Birhening Duning Diyos, kambe ng San Jose, ang king esposo, kambe ring sa Blang Apostol, ampore sa Blang Banal at tinupad king malmong kaburian, king kay kabaning panahon, purian dakat paligayan, kapamilataan ng Kristong kihanganak. King kapamilataan ng Kristo, kambiyan at kaya, hikpang mayupayang tutu, kagumning banalay espiritu, pupurian dakat parangalan, manggaman king alanganga. Amen. 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 Kini po manalangin tangmit mong kapanaligan na lugod king igpa kareng amanong tiro na kaya katamo ning Ginoo. Ikpami at subanwa misamban yaing lagyu mo. Datanging kayarian mo mi pamintuan ing loob mo ketesolip antibanwa mi pamintuan ing loob mo king kakanan mi king ado ibiemu ke kami king adongeni ampong ipatawad mo ke kami ding salami ke ka antining pamamatawad mi karing mi kasala ke kami mga emuke paisaul king tukso nune ikabus king maro. Tapos mo kami o ginuki sa Blang Marok, malugod mo pagkalubing kapayapan king panahon mi, baking kasaupaning kaya kang pakalulu parati kayong mikapos yung kasalanan at miligtas sa Blang kaligaligan. Kabang maninaya kami kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Yesong Kristong kaya kaming talapangabos. Uling kaya kayong kayarian, yung kayipayan, yung ligaya, manggaman king alanganga. O ginumi Yesong Kristo, sinabi ka rin kayong apostol, yung kapayapan lalakpan ko kaya kayo, yung kapayapan ko babiyag kaya kayo, yung mga sabalikdan din kaya kaming kasalanan, na nilawan mo yung kasalpantayan nanin kaya kang Santa Iglesia, pamayapan mo yung pangbilugan, agpangking kaburian mo, kang mabibiyat magari, manggamang king alanganga. Amen. Payapaning Ginoo parati sanang manatili kaya kayongan. At kaya ko, ang Bakit timuro. tamo po ngining mikakami itong tamo king kapayapan. Kapayapan po, kapayapan. Balik mo itong bagyan ito. Ay, mawala na. Amilala ko, king kasalanan
kapayapaan, bigyan mo'y Nyo'y ginutang Yesu Kristo, ang kordero ng Diyos, yang milalako king kasalanan ng yato. Papalat ang mayaw singapuna ng kordero. Ginoy ako matangtanggap kaya ka dapat agkasming amano mo kumayat Katawan na at ako. daya ng Kristo, dala na katangan sana, king biye alanganga. Amen. Amen.
Palakad na kayo po. Panalangin kamo, o ikpa kaniting Eucharistia, tatakman min dibinong biye, ay pagkalumo karing yato. Sa panwakesa ng tuking mitmong lugod, kang Kristo, painturo king biye langanga, anong luka, ginumi, manggaman, king alanganga. Amen. Amen. Salamat po karing katang PPC, ang po rin katamo pong MROs, o ring mandated organizations, na miglinis na po king katamong Oplan Dinis. Thank you very much po. Palakpakan tala po. Nung ikitamo pong malinis siya po ngayon ng pisamban, ang po yung solar ng pisamban. Sana gawa tamo po itan Nagyang pong monthly, bang papanatili tayong malinis yung pisamban tamo. At ditang bisang makyabe po na maglinis, sana po makapakyabe lang. Yung Ginoo manatili kay kayo, At kaya ko ang timuri. anak kayo ni Diyos, may paing tutuing ikpa, ang poing anak, ang poing banal na Espiritu. Amen. Amen. Misa mi daw pameta nating kapayapan kang Kristo. Salamat kay Diyos. Alleluia. Alleluia.